Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mr. Imran Pasir. Puhaba Mr. Imran Pasir. Hok ka konfirmasi le baik ka pegah-pegah mentong ka konfirmasi ka barosa kata preh nak ka konfirmasi. Yang nak bak ka edit potolon lega that yang bak ka edit video gelung Kalagi hibli Tapi semakin ka edit foto abusi semakin biasa cit. Kanyo deh. Berangka banjit ka edit yang namun wajah abusi tetap lagi biasa mentong Imran Pasir. Dak berangka banjit ka edit wajah abusi tetap masih semula. Kanyo menang Mr. Imran. Hana pupu cik draw ke cik awak minta viral ba Facebook. Cik awak minta viral ba Facebook. Kemungkinan kadang pi bayaran awak PA kemungkinan dithat jadi untuk sebut untuk pegat peng bak YouTube jadi sebut nan abusi supaya viral. Yang sebetul kah Imran hana soturi kah Imran Pasir dengan nak sebut nan abusi maka nan kah lagi habanyan kai tui le bangsa Aceh yang sepatutnya kah Imran harus berterima kasih kepada abusi. Harus berterima kasih pada abusi sebetulnya karena draw ke kadi tui le bangsa Aceh dengan nak sebut nan abusi. Tapi je cit, hana pupu. Lon ikhlaskan Imran Pasir, hana pupu nyan hana sabuh perkara bagi lon. Tapi menyodro ke karela. Karelakan berarti ledro ke menyolon jut hina awak PA. Yang bek hina ulama kan? Kanyo mana? Nyan bak komen lon sanyo ka pegot. Bak komen lon menyewa awak PA, awak gam hina laju yang bek ulama ka pegah kanyo. Okey, Imran Pasir. Berarti saya hanya menyinggung draw ke Imran Pasir. Jadi jit lon hina awak PA. Yang draw ke yang you Imran. Bak komen lon yang kapegah senyo yang ka tulis li draw ke. Jadi menyoka awak PA, awak gam lain, jit lon hina. Kaya, terima kasih beri that Imran Pasir. Terima kasih beri that. Kiban puhaba makaji hai Imran Pasir menyopele bek lon hina awak PA. Pegah bak panglima PA ke? Pegah bak panglima pu yang kali dimujanji dengan bangsa Aceh lon. Jadi laksanakan. Bek jakbi haba mameh ke bangsa Aceh lon. Kasip yang kau menimpa pu yang kali ketipai bangsa Aceh lon sekian trip ka dari tahun 2005 demi MOU nyan sehingga jino tahun 2010 hana lomna kemajuan sama sekalipun bangsa Aceh dengan demi MOU yang di Helsinki nyan. Jadi lon pesampo kepada draw ke Imran ka tulung pesampo siat pesan dari abusi. Pu yang telah berlaku selama damai MOU atau bangsa Aceh lon. Jadi baik le kat mipai nyo dana outsource awak draw ke tahun 2020 le kabeh hana le dana outsource. Nyo ke kesempatan awak PA untuk raih korupsi berjaya-jaya. Raih korupsi berjaya-jaya Imran Pasir. Yang awak draw ke dana outsource borotu hanali. Raih laju korupsi. Nyo tengah masa. Nyo peluang emas ke awak draw ke Imran Pasir. Yang ke urung partai peluang emas ke awak draw ke. Rampok laju berjaya-jaya hana pupu. Singoh. Sabuh masa kamu yang akan rampok awak kah. Hai Imran Pasir. Yang benar ke tepu. Kamat suwa busiknya. Yang kamat suwa busiknya apa yang abusik sampaikan dalam video live nyo. Maka kamat. Terima kasih Imran menyodro ke keleka konfirmasi abusi. Kemungkinan dia ke di saat abusi ungkapkan ke perkara Dr. Husaini Hassan. Kanya. Maka menang suka hajino ka lagi nyan. Pakan berkon cangklak tak bak kabilah habis-habisan. Kabilah Mualim, kabilah Doktor, kabilah Malik Mahmud dan kabilah anggota-anggota hewan lain dalam PA. Pakan di saat lon sebut ke perkara Dr. Husaini Hassan. Jadi draw ke Kamari Jeh Bacut Imran Pakon. Dikarenakan Dr. Husaini Hassan le kedepu. Benar kedepu le draw ke Imran Pasir yang fitnah Dr. Husaini Hassan nak ke perti anggota kelompok awak kah. Nyan Malik Mahmud nyan hana dalam data buku dokumen Tengku Hassan ditiro. Imran Pasir nyolong pegah bak draw ke. Hananan. Si Malik Mahmud haram jadahnya hananan dalam buku Tengku Hassan Muhammad ditiro. Jadi lon tupu babandum seluk beluk awak partai awak draw ke Imran Pasir lon tupu babandum. Hana suah untuk kajak sembunyikan. Boh panah hana pu kajak som Imran Pasir
Boh panah baik kajak som, boh drin baik kajak som, tetap mubah. Jadi long pesampur dalam videonya Imran pasal, berarti bak draw keh kam menyetujui menyolon hujah awak PA ataupun lon tenak awak gam-gam lain yang kaji ke pengkhianat. Nyo lon tanyong bakkah Imran pasal beh kah jawab dengan terus terang. Kah nyo pengkhianat gam? Nyo kah Imran pekon? Ci jawab tikret. Kah jawab bebetul Imran. Bebetul. Lon tepu kah awak pimp sabai? Ada kah pegah hana kah pimp sabai ya? Lon kujit mesumpah dengan karena Allah kah awak pimp sabai Imran? Boleh dah. Lon tepu. Lon tepu. Bapi tuduhan yang ka tuduh atih lun berang kapu, namun hana dapat kabuktikan bak lun. Hai kabuktikan bak lun pu yang kalau ka tuduh atih lun yang Imran pasal. Jadi lain uro Imran pasal benar ka depu yang fitnahnya lebih kejam daripada membunuh. Jadi baik semudah tat untuk kajak ba fitnah atih lun. Kajak pemalai lun yang kongko lun hana merasa malai. Karena lun hana lun lakukan dan hana lun pubut perbuatan yang draw ke fitnah Imran pasal. Yang pu yang kalau katuduh lon, hai kabuktikan sama sekalipun atih habusi. Hana pupu tetap katanya masih berjabat tangan Imran katanya selaku bangsa Aceh, yang tertenak tetap tertenak kerana awak draw ke kabih zalim. Jadi wajar lon tenak. Wajar saja lon tenak. Menancit ada lon hujah masih ulama, kon ke ulama waris Nabi yang lon hujah, melainkan ulama-ulama yang kajit kebui sugut, yang kajit ke berhala, yang kenyan ulama yang lon hujah. Hana pulai lon jak hujah ulama waris Nabi, hana pulai Imran, lon hana pulai jak hujah ulama waris Nabi, yang pulai lon hujah nak ke ulama-ulama yang kadong-dong bak pintu penguasa gejak tim pekong hukum demokrasi pilih je. Yang kenyan yang pulai lon hujah Imran menancit ke anggota-anggota awak draw, ke anggota partai yang kam saboh draw dalam bingkai Ibu Pertiwi Hai Imran, yang kenyan yang lun tenak. Lagi contoh kah ke dalam bingkai Ibu Pertiwi, maka wajar saja lun tenak. Ada ke pegah draw ke panglima urumat berde, namun kah awak mat senjata yang asli ji. Hana pu kayak cok foto dengan foto aka pu tujuh yang na bendera nya lun tujan fotonya. Yang lun tujan fotonya. Jadi hana suah kayak pecangklak draw ke dengan fotonya Imran pasal. Draw ke selaku urumat radio, yang kenyan tugas kah jamun awal. Yang kenyan tugas kah hadap pu berang kepu je kepegah kah siro pejuang urunyo je kot. Yang manung edit. Edit untuk mat senjata cok video, cok foto siun kebah ke kenangan. Kanya, hana pu kayak pegah bak lun Imran, lun tupu videonya, lun tupu fotonya, foto awal kah. Jadi hana suah ugoh hat katanya Imran selaku katanya bangsa Aceh, Bandung bangsa Aceh nahak bangsa Aceh untuk gebila bangsa dan gebila agama Allah. Beh Imran, kon mecehkah mentong gam. Tu nama bangsa Aceh yang mentong setia ke perjuangan Bandung. Gam. Beh, tu nama uragam Bandung bak gam. Jadi baik kayak ugoh draw ke Imran. Draw ke igam pu gam gampung tegai. Hana sebaya dengan besi. Dak pu barang kapu biarpun draw ke akrab dengan penguasa, dengan mualing, dengan barangkaso. Namun menyebagi abusinya tidak sebanding. Yang menyenggun abusi label kah Imran pasal kon tekabo yang lun pegahnyo dan kon dusta apa yang lun pegahnyo. Yang lun sampaikan bak video live nyo Bandung kenyataan Imran pasal. Jadi lun tupu draw ke hai Imran pasal ka kena jak pegat peng bak YouTube untuk kesebut nan abusi. Yang kenyan tujuankah supaya draw ke tergelar nak dituri oleh bangsa Aceh. Kaya lain hana. Karena draw ke komunikasi draw ke Imran waktu kepegak video live hana kedepu pegah. Saban cik bacut sahol lagi si Rea Fadilah. Yang lagi si Rea Fadilah yang Rea babahnya empunyung bui ya. Karena yang ego menan lagi ego bui sugot. Saban bacut sahol dua ke label. Yang saban. Yang jeh ugoh bacut. Mankah na hana tat ugoh menan. Berat je yang ugoh lom si Rea Fadilah berat je ugoh ketimbang kah. Bereh draw kilon daripada si Rea Fadilah ampu si Rea Fadilah anu mayak cerit ya. Anu mayak babah ubi peluk kum mangnan camp nafah cukup camp hidung lagi pukoi mai lagi hidung bui. Pu dia draw nacok pegak video gede bak gede muka bede kaku kirim bede. Hana mi tupu pegah api. Het hat abusi mi lagi nyan bak dipegah ba. Nyo ke Hai Imran hana pulai tak petimang si Rea Fadilah. Hello yang pulai sangat berterima kasih kepada draw ke Imran. Berarti draw ke kami izin lah hana pupu menyolong tenak awak PA.
Cuma secret saja yang boleh lun pesampo asai draw ke baik sampo tersindir. Perasaan draw ke di saat lun hujah lun tenak seperti anggota PA maupun anggota-anggota lain ataupun ulama suhuk laknatillah. Ulama suhuk laknatillah Imran Mutuah cukup bahaya asyid. Yang cukup bahaya asyid ulamanya Imran. Kena ulama na dua bawah bagi. Ulama waris Nabi dengan ulama su. Ulama su yang lun tenaknya nak yang dong-dong bak pintu penguasa. Yang kenyan ulama su hai Imran. Ulama yang hang gejit haram hukum demokrasi. Yang kenyan lagi-lagi nyan ulama yang dong menghukum jak gedeh sana undangan daripada penguasanya lagi-lagi nyan ulama. Punya ulama waris Nabi hai Imran Mutuah. Punya ulama waris Nabi bu mate ke hang getemjak. Yang hang getemjak minta solusi dengan penguasa-penguasa zalim. Yang taat. Yang dan hang getem bah PDB pi hang getrimong menyo dana-dana daripada penguasa maupun pemimpin zalim ataupun dari koruptor. Hang gitu. Tapi ulama aja no. Cinya nilai ke tebah. Baik salah-salah draw ke Imran pasal. Bucarong bacut katanya nyan kalau ka edit foto buat status video ka pasang buat status yang foto lagi pernah lagi hibli tapi hanapu hanapu pu kena draw ke pulai gemar Imran Mutuah. Terima kasih beri tatnyo kenyo yang pulai lun pesampo buat draw ke Imran. Terima kasih beri tat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.